Zdravo svima! Želim da vam predstavim jednu inicijativu u kojoj svi možete učestvovati. U pitanju je inicijativa Zajednički frižider. Ona se bavi problemom bacanja hrane i odeće kao i efektima koje ovaj otpad ima na životnu sredinu. Količina hrane koja se svakodnevno baci na globalnom nivou je alarmantna. U Srbiji, nažalost, situacija nije mnogo bolja. Gotovo 247.000 tona hrane se baci svake godine. Osim toga što bi manje od četvrtine ukupne hrane koja se baci bilo dovoljno da se prehrani stanovništvo pogođeno gladovanjem, ovi otpadi imaju jako velike uticaj na klimatske promene. Prehrambeni sistem koristi čak 70% ukupne količine vode. To je uzrok 75% ukupnog krčenja šuma. Zatim dolazi do erozije tla, emisije gasova sa efektom staklene bašte, a hrana koja završi u otpadu utiče na kvalitet zemljišta. Modna industrija je nesumnjivo jedan od najvećih zagađivača planete. Ne samo da proizvodi 92 miliona čvrstog otpada godišnje, već i proizvodi 10% emisije ugljen-dioksida u svetu. Na globalnom nivou proizvodi se preko 100 milijardi komada odeće godišnje, koristeći hiljade različitih hemikalija koji kasnije završavaju u našim rekama i okeanima. Čak 20% otpadne vode proizvodi isključivo modna i tekstilna industrija. Ali pored svega ovoga, 3 od 5 komada odeće završe na deponiji u roku od 12 meseci. Čak 67% ljudi u Srbiji nije upoznato sa ekološkim posledicama brze mode i preko 70% njih nije briga odakle potiče odeća koju nose. Moramo da dignemo svest ljudi o ovom problemu i da ga zajedno ublažimo, jer nemamo još mnogo vremena. Cilj nam je da ujedno smanjimo ogromne količine hrane koja se baca, recikliramo odeću, pomognemo sugrađanima i uključimo mlade ljude u inicijativu i na taj način ukažemo na važnost ekološke i društveno odgovornih aktivnosti. Ja sam želela da smanjim otpad hrane. A ja sam htela da doprinesem održivom razvoju modne industrije. Tako smo došli do sledeće ideje. Postavit ćemo zajedničke frižidere i ormane na različitim lokacijama u Beogradu koji će biti otvoreni svima koji ne mogu da priušte hranu ili odeću, a građani će moći da doniraju i ostave hranu i odeću iste. Pored građana, donatori i saradnici biće nam i kompanije iz prehrambene industrije. Potencijalni ostaci hrane iz frižidera završit će u kompostnim jamama. Naša inicijativa privukla je dosta pažnje, kako kod naših vršnjaka, tako i na društvenim mrežama, gde smo dobili veliki broj pratilaca za kratko vreme, čak i pre postavljanja samih frižidera i ormana. Pored toga, dobili smo ne samo veliki broj poruka podrške, već i pitanja pratilaca kako mogu da se priključe inicijativi i kada će moći da doniraju hranu i odeću. Takođe, inicijativa je bila zapažena od strane medija, te smo snimili reportažu na N1 i na RTS-u, a uskoro nam sleduje i saradnja sa BBC Newsom u Srbiji. Naša inicijativa sama neće rešiti probleme gladi i klimatskih promena, ali ako svako da svoj doprinos možemo promeniti svet, jer na mladima klima ostaje.